Tugambirira ati ngabana akaunti ya Meru Kaira Mwangaza na ugete ati ni andu bakinende bagisiasa Meru bakomubangira michemanio ya ukinyambere Senate kendo utariri otumiri bwakigena akiaria nende kawira na menete bone ne Senator Kadhuri Murungia mwakinyana mubunge mpuro abori arakuwa nende Senator Kadhuri nwethirite nende mubangana iria michemanio ya ukinyambere ya Senate ne arethirite nende akiwa abubute muri eria kwithira akirita ngwe ngabana kawira neti ni Senate ntuko ya rukendo utariri otumiri bwakigena kia 2020-2021 Morgan Mweti katwambirie chio. Siasa katika ngavana wa Meru Kaira Mwangaza na Senator Kadhuri Murungi no cietite na mbere kuthererwa nku. Gavana Kaira ariuga siasa cheiberi iraringa gwakenda kugitaria oritingo gibwawe indi nande no ntoni iraremere bakujana rutwiro rurweru. Nande bakugeria bubu ukarema bakauga tugite mamo maguru tutimombaga 2027 bakageria na kumbike na kalibari ndiraira no undeta Murungu andeta Kaira kauga kaikanga yanga chokie ikamusa Kameru kanga chokeria nto bako niyo ngasundo nde Kairi bwana asifiwe tini uba keja Kairi na nyamubira bakuga ngabalithia Murungu ambigirwe kwa kauga murume akaboria nuka wata kugurukuna kugi mwana ko ngoge biba kwenda kugitira mwekuru no kubaya Murungu aganteithia koria guteburi nyambo ni kwaria kanywa njo nkaeria nte kuigwa andika mwere kangi karia ka ile kwarura muno kambira kura muguto jo sabko na muria ne amembo jamani akibiri kona mbaya. Gavana Kaira Mwangaza nerigeri gukinya mbere ya kamiti ya Senate yegie utumiri bwakigena ithirikari chama county kenda gucokia biuria iguru ri utumiri bwakigena ni thirikari county ya Meru bo miaka ya ukabere na aru andagumaza mbitete ya Nairobi weta gucokia biuria bia mwaka wa 2020 okowata weta ucokia biuria bia mbio ya 2020 oni ria Maria jakunda nagwa inyako obwa ntimenyani iraje kago school lakini mbeti njoke biu manto nkurukie 50 rojo ndikara ndiko rombo magalero nkundo tojo turo nkundo goto kauba kobo utendo mbera nkari ndio gotomira baruga yengi na email ndero ntariki 5 Julai wejojo kebiuria bia mwaka wa 2018 ya mewas. Gavana Kaira Mwangaza aruga ati wezezani marinya kwinjiro ni aregani bawe bagi siasa kenda bo mutori kithurano nege 2027 na ndiro jontinde no ntariki 5 beteno no ntubara mwire pare enda gutikira o mweri jaire ndi Nairobi kenda ntigeta machinani no tibarone yo tionge ngashindi kala tisindi wa ndombera menyake ngwe ndi maroba kenda mbwa uitenjo Kairi jere Antonio Lopinjite kume gitare Kenyatta egitare Kibaki egitare Uhuru na ria Moi no menya Antonio ra umambwa we gakundia ntore roje. Morgan Mweti, Weru TV, Meru.